Ngibingelela ababukeli emakhaya ngegama kaJesu Kristu, amen. Okhulumayo phambi kwenu uSister Khethiwe wakwaNgwenya. Angihambi ngedwa, ngihamba nobrother ozosichaza ukuthi ungubani. Salibonani babukeli, igama ngu-Celebration Maphosa. Siyabonga ukuthola ithuba lokubana sifunde lesi sifundo. Engikholwa ukubana kunengi esizothi sisitholele khona kulesi sifundo. Ngiyabonga. Ngaphandle kokuthi singene esifundweni sethu sosuku, ngizocela ubrother Maphosa asikhulekele. Baba oyingcwele osekha ezulwini, siyabonga umsana othando lwakho osigcina fela isikhathi singabaphilayo. Singena esifundweni sethu, sinxusa amandla kamoya ayingcwele ubana abe phakathi kwethu, ube yozo sichasisela, sithungamele, asenze sizwisise ngokujulileyo amaqiniso amunyethwe kulesi isifundo ngoJesu Inkosi nomsindisi siyabonga. Amen. Amen. Isifundo sethu lesson 8 esikhuluma Jesus and the Samaritan woman. Ikey text yethu itholakala kuJohn 4 verse 14 ethi, "But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life." The Desire of Ages, page 187, uthi, "He who seeks to quench his thirst at the fountains of this world will drink only to thirst again. Everywhere men are unsatisfied. They long for something to supply the need of the soul. Only one can meet that want. The need of the world, the desire of all nations is Christ." Kuyini esikuthola esingenisweni sethu, brother Maphosa? So lapha ke esikutholayo esingenisweni sethu ungamazwi la uKristu awakhulumayo. Uthi ke uzonikeza amanzi okuphila emuntwini ozothi ma eyothe waphuza akasayi kuwoma futhi kodwa azaba yimthombo okuphila ngaphakathi komuntu. Iyasichazela ke lo umoya wesiprofeti uthi ke labo abadinga ukubana bazisuthise abadinga ukubana bazisuthise ngemithombo yakulo umhlaba bazabe abawome futhi. Okusho ukuthi ke uma kukhona abakulangazelelayo empilweni zabo ngempefumulweni yabo bese bezama ukubana bakugcwalise ngezinto zalo umhlaba, abasoze babe ngabasuthisekileyo ngokupheleleyo. Kodwa ke ma bedinga ukubana bebe ngabasuthisekileyo ngokupheleleyo bazothola ukusuthiseka kuphela ngoKristu onguye esimbiza ukuthi the desire of all nations. Ngiyabonga. Amen. Ukugcwalisela kancane esingenisweni sethu kuloku sokushilo ukuthi inhloso kaJesu Kristu ngokuza kwakhe emthonjeni bokuthi azodonsela lo mama kuphi kuNkulunkulu abe nokubuyisana ngokuthi ngenxa yokuthini uyewawona phambi kaNkulunkulu. Singene kuSunday, Jesus in Sychar. On his journey to Galilee, where did Jesus and his disciples stop? Ukuphendula ke umbuzo sizogxila kakhulu eBhayibhelini lapho esizothola khona izimpendulo zethu. Sizokuvula ke uJohane ngo4 uverse ngo6 esiphiweyo. Johane 4 sizoqala uverse 5 sisiya kuverse 6. Ithi khona wafika emzini waseSamaria ogama lawo yiSikhari eduze nesiqinti uJakobe asinika uJosefa indodana yakhe. Wawukhona lapho umthombo kaJakobe. Ngakho uJesu ekhathele ukuhamba wayesehlala ngasemthonjeni wawungaba yihora lesithupha. So esikutholayo ma uKristu esihambeni lakhe wafika emzini waseSamaria lapho kulomthombo okaJakobe khona. Wafika wahlala lapho waphumula ukubana njani athole lokuphuza ngoba efuna lani nokuphuza ngasemthonjeni. Amen. The Desire of Ages, page 183, uthi, As Jesus sat by the wellside, he was faint from hunger and thirst. The journey since morning had been long, and now the sun of noontide beat upon him. His thirst was increased by the thought of the cool, refreshing water so near, yet inaccessible to him, for he had no rope, no water jar, and the well was deep. The lot of humanity was his, and he waited for someone to come to draw.
So la uJesu Kristu ngokuza kwakhe kuloyo mthombo loyo ubewazi ukuthi ngempela khona umuntu wesifazane ozoza lapho kumele amsindise kuphi ezonweni zakhe okumele azokha amanzi. So uJesu Kristu bengana into yokukha amanzi anganantambo ngoba umthombo ngithi uyawela phakathi bengana i-access yokuthola lawo manzi lawo. So walinda ngokubekezela ukuthi I know khona oyenzani ozoza la emthonjeni ozenzani ozokha amanzi. Umbuzo wethu wesi-2 uthi, who came to the well and what favor did Jesus ask of her and what should we learn from this? Njengoba ngishilo ukubana ke izimpendulo zethu sizosithola ke eBhayibhelini, sizofunda kakhulu amavesi amaningi. Okwamanje sizofunda uJohane ngo-4 evesini lika-7. Ithi owesifazane waseSamaria weza ezokha amanzi. uJesu wathi kuye, ngiphuzise, ngokuba abafundi bakhe babehambile baya emzini bayothenga ukudla. So sithola ke lapha uKristu uhleli emthonjeni, uthumile abafundi ubana bayofuna ukudla, usele eyedwa. Esahleli kufika lo owesifazane owasemzini waseSamaria ukubana azokukha amanzi. Masifunda umoya wesiprofeti uthi the hatred between Jews and Samaritans prevented the woman from offering a kindness to Jesus, but the Savior was seeking to find the key to his heart, and with the tact born of divine love, he asked, not offered a favor. The offer of kindness might have been rejected, but trust awakens trust. The King of Heaven came to this outcast soul, asking a service at her hands. He who made the ocean, who controls the waters of the great deep, who opened the springs and channels of the earth, rested from his weariness at Jacob's well, and was dependent upon a stranger's kindness for even the gift of drink of water. So kulento engithathekisayo ke lapha iyamchaza ke uKristu ukubana ungumdali wakho konke, nguye odala izinlwandle, wadala kukho konke. Kodwa ufika lapha ezunzani uzocela amanzi kanjani awawadalayo. So sithola kufika lo umama waseSamaria uzokukha amanzi. uKristu wamhawukela lo mama. Endaweni yokuthi uKristu amnikeze ifavor, uthola indlela yokubana akhulumisane lo mama ngokucela lokho umama lo njani ayingakwenzela ubani uKristu. Asikhumbuleni ukubana ke bekukhona inzondo phakathi kwamaJuda namaSamaritan. So le inzondo yayisenza ukubana amaSamaritan lamaJuda kungabi khona ubudlelwano. Uyasitshela uMoses prophet, the hatred between Jews and Samaritans prevented the woman from offering kindness of Jesus. Ngakho ke umama lo wayengekamenzele uKristu ifavor ngenxa yenzondo eyikhona phakathi kwezinhlanga zabo. Ngakho uKristu efuna ukubana akhulumisane lalo mama ukuba nguye onjani othi ngicela unginikeze amanzi okuphuza. Kwahle kwaqala ingxoxo esizothola ke kwaqala inkulumo eyathongamela ukuthi ke lo mama aze agcine ethola isipho uKristu. Sizokuthola phambili masiqhubeka ngesifundo sethu. Amen. So ukuvala ke uSunday wethu njengoba sesowushilo ugcwalisana kancane ukuthi lo wesimame ubeze azokha amanzi emini, azi ukuthi akalindelanga ukubona abantu ngoba besazi ukuhlanganyela emthonjeni abantu babahlangene bebakhuluma banikeza nama-advisors. So yena ubengafuni abantu empilweni yakhe because beyazi ihlazo lakhe lesono sakhe. So uza nje with expecting ukuthi yo ngizele ngiyi-1 ngizozikhela amanzi, akekho ozongibuza imibuzo, akekho ozokhuluma nami. Wabonana nobani? NoJesu Kristu, bengazi ukuthi lolo langa lelo bekuyilanga lani lensindiso yakhe. Amen. Siqhubeke siye phambili. Monday, a different kind of water. Umbuzo wokuqala uthi, how did Jesus call the woman's attention to the gift of salvation? Njengoba besengishilo ukubana bekukhona inzondo phakathi kwamaJuda lamaSamaria. Lo mama wayengabhekelelanga ukuthi uzokukhulumisana lani lo Jesu ngoba embona yini engumJuda. So engithemba ukubana wayengelalutho nje ayingalwenzela uKristu, ngoba engabhekelelanga ukubana kube khona ingxoxo ezoba khona. Kodwa ke kasifundeke lapha ke ukuphendula umbuzo wethu uJohane ngo-4 evesini lika-10. Ithi uJesu waphendula wathi kuye, uma ubusazi
isipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani othi kuwe ngiphuzise nga ucele kuye yena nga ukunikile amanzi aphilayo. So uKristu umama lo semtshelile ukuthi ucela kanjani amanzi kimi mina ngingumSamaria wona umJuda ukwazi ukubana sinjani asilabudlelwane. So uKristu uqhubekisela phambili indaba yakhe usemtshela ukuthi ngabe ubusazi ubana ngubani ubuzocela kuye ini amanzi okuphila. So uKristu wayevusa ulangazelelo kulomama ukuthi ananzelele lo mama ukuthi kukhona akudingayo empilweni yakhe angeke akuthole komunye umuntu ngaphandle kubana njani akuthole uKristu. So inkulumo kaKristu lapha yayiyokuthi umama lo asale lo langazelelo ukuthi kube afumane ulutho njani ayisilela ngalo empilweni yakhe. Masifunda ke uma esiprophet uthi the water that Christ referred to was the revelation of his grace in his word. His spirit, his teaching is a satisfying fountain to every soul. Every other source to which they shall resort will prove unsatisfying. So uKristu ke lapha yena akakhulumi ngamanzi lawo atholakala emthonjeni kodwa ukhuluma ngesipho esingumusa wakhe, ukhuluma ngezwi lakhe lelo elisuthisa ukulangazelelo olukhona emphefumulweni womuntu ngoba nguye kuphela uKristu onjani ongasuthisa ulangazelelo olukhona emphefumulweni womuntu ngamunye ngamunye. Amen. Sindlulele siye kumbuzo wesi-2 uthi what was the woman's reaction to Christ's offer? Siqhubeka sifunda eBhayibhelini ukuze sithole izimpendulo zethu. Verse 11 okaJohane isahluko ngo4 uthi wathi kuye Nkosi awuphethe lutho lokukha amanzi umthombo ujulile uwathathaphi pho lawo manzi aphilayo na kanti wena umkhulu yini kunobaba uJakobe wasinika lo mthombo waphuza kuwe yena kanye namadodana akhe nemihlambi yakhe na. uKristu mayitshela lo mama ngamanzi okuphila lo mama usala engazwisisanga ngoba wayengakwazi ukubana uKristu ukhuluma ngani. Ma umtshela ngamanzi okuphila ulokhu ecabanga ngamanzi atholakala kulo mthombo uthi wena unayo into yokukha uzonginikeza njani lawo manzi. Abe sembuza ukuthi wena umkhulu yini kulo Jakobe wasinikeza lawo manzi yini. Asifunde umoya wesiprofeti otholakala ku Spirit of Prophets volume 2 page 140 to 141 uthi the woman's understanding did not comprehend the meaning of Christ. She supposed that he was speaking of the well before them. So umama lo yena wayezicabangela ngani ngamanzi asemthonjeni lo kodwa ke uKristu wayesekhuluma ngamanzi okuphila angumusa wakhe ayilizwi lakhe elalizosuthisa ulangazelelo olwalukulo umama. Amen. Siye kumbuzo wethu ugcina under Monday. How did Jesus distinguish between one kind of water and another? And how is this message to bless us too? Asifundeke futhi ke kuJohane ngo4 evesini lika 13 sizwe ke ukuthi impendulo yethu ithini. Waphendula uJesu wathi kuye yilona lo ophuza lawa manzi uyakubuya ome kepha lo oyakuphuza amanzi engiyakumnika wona akasayikoma naphakade kepha amanzi engiyakumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi aphuphumayo kube nokuphila okuphakade. Bese sifunda futhi lo Revelation 22 verse 17 Revelation 22 verse 17 efundeka kanje ithi ke umoya nomlobokazi bathi woza nozwayo makathi woza nomumileyo makeze othandayo makathabathe amanzi okuphila ngesihle. So lapha uKristu uhlukanisa ini amanzi omthombo ayithufunyana kulo umthombo ayehlele kuwo lamanzi angumusa wakhe oyilizwi lakhe lelo othi ungahlala emphefumulweni usuthise umphefumulo kusidingo onawo. So ngakho ke into okumele sizwisise yikubana amanzi okuphila uyilizwi likaNkulunkulu yilo esinjani esiyakuphila ngalo. Yikho esithi ke umuntu akayikuphila ngezwi kuphela akayikuphila ngesinkwa kuphela kodwa ngalo lonke ilizwi eliphuma
emlonyeni kaNkulunkulu umuntu uzokuphila ngalo. Izwi likaNkulunkulu lona ngokwalo lifaniswa lamanzi okuphila. Umuntu uthi ma esethe walamukela limthungamelela empilweni engunaphakade. Ngakho-ke uKristu wehlukanisa amanzi la omthombo uthi uyawaphuza uphinde uwome. Kodwa ma uthe wamukela amanzi ayizwi lakhe uzoba lokusuthiseka emphefumulweni. Ngiyabonga. Good Testimonies to Ministers, page 226, uthi, this water represents the life of Christ, and every soul must have it by coming into living connection with God. Then blessed, humble, grateful, confidence will be an abiding principle in the soul. Unbelieving fear will be swept away before living faith. We shall contemplate the character of him who first loved us. So lamanzi lawa angapheli awubani ayimpilo kaJesu Kristu okumele nathi siyenzeni sithathe empilweni zethu ukuze izokwazi ukusixhumanisa nobani nobaba wethu osezulwini. Sizobonakala sabantu ababusisekile emhlabeni, sabantu abathobekile, sobabantu ababongayo ngako konke esibhekana nako empilweni. So nokwesaba kuzoba yiloko kungake kube khona kuphi empilweni zethu. Siqhubeke uma ngekho ufuna ukugcwalisa uma siqhubeka ngesifundo sethu. Hayi singaqhubeka. Siqhubeke singene ku living water under Tuesday. How did the Samaritan woman show that she still did not understand Christ's words? Asifunde ke ivesi esiliphiwe uJohane 4 uvesi 15 uthi owesifazane athi kuye, Nkosi ngiphe lawo manzi ukuba ngingomi ngingabe ngiseza ukukha lapha. Njengoba bese ngitshilo ukubana ke uKristu wahlukanisa phakathi kwamanzi omthombo lamanzi ayilizwi lakhe. So lo mama yena wayengazwisise ukuba uKristu ukhuluma ngomusa wakhe la ngezwi lakhe. Uthi nginikeze lawo manzi ngingasabuyi ngizokukha futhi kulo umthombo. Ngoba uKristu wayemtshele wathi ke ophuza lawo manzi azokuba ngumthombo wokuphila akasayikuwoma. So yena wayecabanga ukubana ke uKristu ukhuluma ngamanzi atholakala kuphi emthonjeni awezowaphuza engaphindi futhi kanjani esahlupheka ngozokukha emthonjeni ahlale njani engosuthisekileyo. Kodwa ke lapha uKristu wayekhuluma ngamanzi angumusa wakhe angilizwi lakhe lelo alifaka ezimpilweni zethu lisisuthisa. Bese ngicela ke sifunde ke lo moya isiprofeti esiwuthola ku The Deserve Ages page 187. Uthi the divine grace which alone can impart is living water, purifying, refreshing and invigorating the soul. Jesus did not convey the idea that merely one draught of the water of life would suffice the receiver. He who tastes of the love of Christ will continually long for more, but he seeks for nothing else. The riches, honors, and pleasures of the word do not attract him. The contents cry of his heart is more of thee. So lapha ke uKristu sichazelwa ukubana ke lawo amanzi okuphila awanikezi umuntu kube kanye. Kodwa ke manje sethe wanikeza umuntu lamanzi okuphila awuyilizwi lakhe avusa ngamandla ulangazelelo empilweni yomuntu ukuthi afune more and more of uKristu, afune kakhulu ukubana njani asuthiswe ngokwesimoya. Yikho ke mase sithe samukela izwi likaNkulunkulu asilamukele ngaleso sikhathi siphelele lapho. Kodwa silidla nsuku zonke njengoba isithi ivesi ukuthi ke umuntu kayiphila ngesinkwa kuphela kodwa ngalo lonke izwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. So singabantu sidinga ukubana ngaso sonke isikhathi sifunde izwi likaNkulunkulu ngoba zinengi izinto eziqukethwe ezwini likaNkulunkulu. Uma siqhubeka sifunda sizobe sithola kabanzi ngokujulile ukubana intando kaNkulunkulu iyini, uNkulunkulu njani ufuna senzeni. Ngakho ke asifundi lokho esithe sakufunda siphelele lapho kodwa siyabe lokho sinjani siqhubeka sifuna more and more of ilizwi likaNkulunkulu lelo eliba yimpilo yethu. Ngiyabonga. Amen. So lamanzi okuphila anguJesu Kristu uqobo lwakhe. Sonke siyamdinga uJesu Kristu empilweni zethu njengayo lo muntu wesifazane bekamdinga uJesu Kristu bekangazi ukuthi uyamdinga uJesu Kristu because
sicabanga ukuthi injabulo yakhe izogcwaliswa izinto zezwe, izogcwaliswa ilabantu besilisa bekabhizi nabo. Kodwa bokukhona bokushoda kuphi enhlizweni yakhe. Nakithi namhlanje kuningi esikuyenzayo ngaphandle sicabanga ukuthini kuzosilethela injabulo. And leyo njabulo enzani iyaphela. Kodwa masingaya kuJesu Kristu, leyo njabulo enzani ezwenzani izo-overflowa ibonakale nangaphandle. Amen. Sindlulele siye kumbuzo wethu wesi-2 uthi, like the Samaritan woman and the wilderness sojourners in the Exodus, how do we often fail to recognize the wonderful grace that flows from Christ? Ukuphendula ke umbuzo sizofunda futhi amavesi. Ivesi lakuqala esiliphiwe siphiwe laphana ke uPsalm 78 verse 58. Verse 15 and 16 no 19. Or Psalms 78 verse 15 lo verse 15 lo verse 16 esizothi ke sifunde Uthi Psalm 78 verse 15 and 16 uthi, he clave the rocks in the wilderness and gave them drink as out of the great depth. He brought streams also out of the rock and caused waters to run down like rivers. 19 ati, yeah, they spake against God. They said, can God furnish a table in the wilderness? 20 first part uti, behold, he smote the rock, that the waters gushed out. Siyabonga bese ngicela ufunda lo Psalms 114 evesini lika 8 efundeka kanje. Uthi yena ophendula idwala libe ichibi lamanzi isengathi ibe ngumthombo wamanzi. So lapha ke umbuzo ubuziye ukubana lathi namhlanje sehluleka kanjani ukuthi sinanzelele ukuthi ke sinanzelele umusa lo obuya kuphi obuya kuKristu. So asibheke ke labo abantwana bakwaIsrayeli ababizwa ukuthi wilderness sojourners. Siyakhumbula mababe phuma eGibhithe bese ezweni lesithembiso. uNkulunkulu wabathungamela ehlani okungekho amanzi kungekho ukudla. Kodwa wabenzela ini? Izimanga. Wabavezela amanzi kuphi? Edwaleni. So asifunde uMoses prophet. It Moses smote the rock, but it was the Son of God who veiled in the cloud pillar, stood beside Moses and caused the life-giving water to flow. So uNkulunkulu unikeza uMoses i-instruction shaya idwala likhiphe amanzi. Bona kubo kwakubonakala amanzi kuphela phuma kuphi? Edwaleni. Kodwa ithi uKristu nguye owayemile eceleni ukunjani? Ukuveza lawo manzi. Sibona bazibonela amanzi ayephuma edwaleni. Kodwa ke amanzi lawo ayelethwa ngumusa kaKristu. Abazange bazwisise ukubana oletha la amanzi kumbani? UKristu. Bese sifunda laphana ke uMoses prophet futhi uTestimonies to Ministers page 390 uthi Christ's gracious presence in his word is ever speaking to the soul, representing him as the well of living water to refresh the thirsting soul. Namhlanje lathi singabantu asizwisisi ukubana uKristu ungamanzi okuphila. Ngenxa ukubana izwi lakhe okuyilo elinguKristu sinalo. Asilifundi ukubana sinjani sisuthise izimfuno lezi ezikhona kumbe ulangazelelo lolu olukhona emphefumulweni. Sihlala singaba langazelelayo singabafunayo. Ikanti ke uKristu usiphile izwi lakhe elingamanzi okuphila okudingeka ukubana sizifundele libe ngamanzi okuphila ngaphakathi kwethu. Ngakho ke ingani singavuleka ingqondo sizwisise ukubana izwi likaNkulunkulu yilo kuphela elingagcwalisa ulangazelelo lolu esihleli silalo ezimpilweni zethu. Sinanzelele ukubana ilizwi leli esilifundayo likaNkulunkulu linguye uKristu uqobo ozosuthisa ulangazelelo esilalo ngaphakathi kwethu. Amen. Sindlulele siye ku Wednesday. Jesus begins to reveal his identity. Mbuzo kuqala. What new subject did Jesus introduce in his conversation with the Samaritan woman? And how did she respond? Sizoqhubeka ke futhi sifunda ke
eBhayibhelini ukuze sithole ke izimpendulo zethu. Laphana sinikezwe uJohane 4 verse lingalika 16. Uthi ke wathi kuye, hamba ubize indoda yakho uze lapha. So lapha ke sithola uKristu esedinga ukubana azichaze kulo umama, usebenzisa indlela ethize yokubana kuze kufinyelele ukuthi azichaze ukuthi ungubani. Utshela lo mama ukuthi hamba uyobiza umnyeni wakho uze lapha. Waphendula wathini ke lo umama? Bese sifunda uverse 17. Uthi owesifazane waphendula wathi anginandoda. Ngicela sifunde ke uMoya prophet. Jesus now abruptly turned the conversation. Before this soul could receive the gift he longed to bestow, she must be brought to recognize her sin and her savior. Mangakhumbula ke sister Ngweni eqaleni uthe uJesu wayeze lapha ngenhloso enjani yokusindisa lo umama. So isiyagcwaliseka ke le injongo. uKristu ke uthi engakamamukelisi lesi sipho esingamanzi okuphila, umdonsela ekuthi kanjani ananzelele isono sakhe. Mase nanzelele isono sakhe bese senzani abe sephenduka, abe sethola ini isipho lesi uKristu kanjani afuna ukumnikeza sona esingamanzi okuphila. Uthi hamba uyobiza umnyeni wakho. Uthini? Uthi anginayo. Asingaqhubeka ngendaba ukuze sizwe ukuthi iqhubeka ithini indaba. Ithi, how did Jesus supplement her answer? And what does this remind us about all that he knows about every single one of us? So uKristu ke impendulo esiyithola lo mama uthi waphendula wathi anginandoda. Bese sifunda ke lo 17 no 18. Bese sifunda lo verse 18. Uthi ke uJesu wathi kuye usho kahle ukuthi anginandoda ngokuba usuke waba namadoda ayisihlanu onayo kalokho usuke waba namadoda amahlanu, le onayo kalokho akuyona indoda yakho. Lokhu ukusho ngeqiniso. Ngicela ke sifunde ke umoya wesiprofeti. Uthi the greatness of God is to us incomprehensible. The Lord's throne is in heaven, Psalms 11 verse 4. Yet by his spirit he is everywhere present. He has an intimate knowledge of and personal interest in all the works of his hand. So lapha sithola ke sitshelwa ngani ngoNkulunkulu ukuthi ehleli ekhala sezulwini. Uyazazi izimpilo zethu. Ukubana ngesidalwa sakhe sonke asidalile, uyakwazi ukubana kunjani kuqhubekani ngaso. Umama lowo waye empilweni yakhe waba lamadoda amahlanda le alayo enjani akusoyakhe. So uKristu ufuna ukubana amvezele ukuthi imfihlakalo yempilo yakhe uyayazi. Kule verse lapha entinga ukubana siyifunde uPsalms 139 verse 7. Psalms 139 evesini lika 37. Psalms 139 verse 7. Uthi khona ngiyakuphi ngisuke emoyeni wakho na? Ngiyakubalekela kuphi ngimuke ebusweni bakho na? Uma ngikhuphukela ezulwini wena ulapho. Uma ngendlala icansi lami endaweni yabafileyo nangu wena. So umbuzo ubuziwe lapha ukuthi ikuyini okumele kusikhumbuze ngakuthi uNkulunkulu uyazi. So kukho konke esikwenzayo kumele sikugcine engqondweni zethu ukuthi uNkulunkulu uyazazi izimpilo zethu. Singaze senze izenzo esizenza ekufihlekeni, uNkulunkulu ukhona lapho. Uthi ngayezulwini ukhona, ngiyekujuleni ukhona. So yonke into esiyenzayo kumele sihlale sazi ubana unjani uNkulunkulu usibhekile njalo uyakwazi ubana nikeze ubufakazi nemfihlakalo zezimpilo zethu. Ngiyabonga. Gcwalisela lapho Mahubo 139 verse 12 uthini? Obumnyama nokukhanya kuNkulunkulu kuyafana. Amen. So mositshela ukuthi abantu abakuboni ebusuku, uNkulunkulu uyakubona ebusuku. Yes, thina ngeke sikubone ngoba silele ebusuku. Kodwa uNkulunkulu yena wenzani? Uyakubona konke okwenzayo ebusuku. Amen. Sindlulele. Singakadluli bengicela ukufunda futhi umoya wesiprofeti ngokusheshsha. Uthi the books of heaven record the sins that will have been committed had there been opportunity. God will bring every work into judgment with every secret thing. By his law he measures the character of man
As the artist transfers to the canvas the features of the face, so the features of individual character are transferred to the books of heaven. God has a perfect photograph of every man's character, and this photograph he compares with his law. He reveals to man the defects that mar his life and calls upon him to repent and turn from sin. So uNkulunkulu uyazana lezi impilo zethu. Konke esikwenzayo uthiwa uyakwazi. Konke lokho esikwenzayo uthi uzokuletha kuphi ekwahluleleni. Ngakho ke lapha usitshela kani ngomthetho wakhe ukubana izimpilo zethu kumele sinjani siziqathanise nomthetho wakhe ukuze sibuye ekuphendukeni, to repent and turn from our sins. So umthetho kaNkulunkulu yiwo okumele sibheke kiwo, yiwo omele siphile ngawo, ozosibonisa ukubana sinjani sibabe kangakanani, sone kangakanani, bese uyasiqondisa. Kodwa into ephakeme omele sihlele siyazi ukubana kukho konke esikwenzayo sisazoyahlulelwa, ngoba uNkulunkulu uyakwazi konke esikwenza. Singakwenza eminyameni, singakwenza ukukhanyeni, singakwenza emphakathini, singakwenza ekusithakaleni. Konke uNkulunkulu njani ubhekile, njengoba ebheke ukukhanya, kuye ukukhanya lobumnyama kuyafana. Ngiyabonga. Amen. Sidlulele siye ku-5 Thursday. Jesus reveals himself as the Savior. What did the woman at the well finally realize about Jesus? Was this recognition sufficient? Bese sifunda ke futhi eBhayibhelini uze sitholeke impendulo yethu uJohane ngo4 evesini lika 19 efundeka kanje. Uthi owesifazane wathi kuye, Nkosi, ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena. Okhokho bethu, okay, verse 19 kuphela. Owesifazane wathi kuye, Nkosi, ngiyabona ukubana ungumprofeti. So owesifazane lo usenanzelela ukubana kulo umuntu akhulumisana naye akusingumuntu nje kodwa ngumuntu osezingeni eliphakemeyo, okwazi kubana njani ayazi imfihlo eyaziwa nguyedwa lo mama. Usesithi wena ungumprofeti. Asifunde umoya wesiprofeti oyozosichazela kabanzi. Sifunda ku The Desire of Ages page 187 usiya 188. Uthi the listener trembled. A mysterious hand was turning the pages of her life history, bringing to view that which she had hoped to keep forever hidden. Who was he that could read the secrets of her life? There came to her thoughts of eternity, of the future judgment, when all that is now hidden shall be revealed. In its light, conscience was awakened. She could deny nothing, but she tried to evade all mention of subject so unwelcome. With deep reverence, he said, Say, I perceive that thou art a prophet. Then, hoping to silence conviction, she turned to points of religious controversy. If this was a prophet, surely he could give her instruction concerning matters that had been so long disputed. So lo wesifazana mayisethe wananzelela ukubana lo umuntu akusingumuntu nje kodwa ngumuntu ongaphezulu komuntu, uthi ungumprofeti, wavuseleleka kuphi enhlizweni yakhe ngokwahlulela okuzayo la ngingaphakathi. So wafisa ukuthi kube khona okuningi kanjani akuzwisisayo. So isitshela ke lapho ukuthi ke waguqukela ekubeni okulama religious disputes between phakathi kwamaJuda lani lamaSamaria. Usefuna ukubana lo umuntu acabanga ukuthi ngumprofeti kanjani amdirect kumbe amqondise ukuthi aphile kanjani njengoba ini uma yisiprofeti usitshela. So usefuna ukwazi more uKristu ukuthi amqondise ukuze abe le understanding mayelana ngani ngendaba zokukholwa lezo okuhlele kuphikiswana ngazo phakathi kwamaJuda lani lamaSamaria. Amen. Sidlule siye kumbuzo wethu wokugcina uthi, when the woman manifested hope in the coming of the Messiah, what did Jesus say to her? Sizokufunda ke futhi ivesi uJohane ngo4 evesini lika 25 lo verse 26. Ithi owesifazane wathi kuwe, ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza othiwa uKristu, nxa sefikile yena uyakusitshela konke. uJesu wathi kuye, nginguye mina engikhuluma nawe. So lo esifazana wayelenkolelo
yani yokuza kukaMesaya noma ungumSamariya, kodwa babelayo inkolo ukuthi ke uMesaya uyeza. So ma uKristu esemvezele imfihlo yakhe, usesithi ke siyazi ukubana uMesiya uyeza, mayesefikile uzositshela zonke izinto. uKristu ke usephendula athini? Athi nginguye lo Mesaya. Asifunde ke uma esiprofeti sizwe ukuthi usiphathelene. Uthi the gospel invitation is not to be narrowed down and presented only to a select few who we suppose will do us honor if they accept it. The message is to be given to all, wherever hearts are open to receive the truth. Christ is ready to instruct them. He reveals to them the Father and the worship acceptable to him who raised the heart. For such he uses no parables. To them as to the woman at the well, he says, I that speak unto thee am he. So kuza kithi ke kuyisixwayiso ekuhambiseni kwethu ivangeli, ukubana asingalihambisi ebantwini abathize esicabanga ukuthi bazosenzela inhlonipho ngokulamukela, kodwa ke ivangeli silihambisa kubo bonke, nabo esibabona bebabi bengalifanele ivangeli kumele sinjani siyilifinyelelisa kubo. Masingabheka lo umama owayesenabudlelwano obuhle ngenxa yokuziphatha kwakhe, abafundi bakaKristu bengabe beyazi impilo yakhe, bebengeke bazihluphe ngani? Ngokumchumayeza kumbe ngokumnikeza ivangeli. Kodwa uKristu uyabona ukuthi lo umuntu noma emubi noma ethe wathunjwa yisitha wawela esonweni, mase ethe wamukela amanzi okuphila ongumusa kumbe izwi likaKristu, lo umuntu njani? Uzoguquka. Ngathi lathi ngokunjalo kasingabheki impilo yomuntu ukuthi uphila njani. Izwi likaNkulunkulu lilamandla okuguqula, it transforms the life. So mase sithe sahambisa ilizwi, umoya oyingcwele uyakwazi ukuba nanjani uguqule impilo yomuntu abe yisidalwa esitsha. Ekuchumayeleni kwethu ivangeli, asihambise ivangeli kubo bonke, ungabi khona esimbukela phansi ukuthi lo ufanele kumbe lo akafanelanga. Ngiyabonga. Amen. Xoliseni kuloko sokushilo ukuthi kuningi uJesu Kristu azambulile kuyo lo wesifazane. Uzambulile njengomprofeti, wazambula njengobani? uMesaya. So umbuzo ofikayo kimi ukuthi kukangakanani uJesu Kristu azambula kimi namhlanje? Kaningi, but sometimes ngiyenzani? Ngiyam-ignora. And usikhonza uJesu Kristu wenzani? Ongakhathali ke yithi. Akakhathali nakusasa noma ngiyam-ignora namhlanje, nakusasa uzophinda yenzani? Azambula kimi, ngize ngimenzeni? Ngize ngimamukele empilweni zethu. So sonke masibonakala senzani? Uma akokode enhlizweni zethu, masimvulele uJesu Kristu, ngoba kuningi asilethela kona empilweni zethu okuzosilethela injabulo enjani? Engapheliyo. Isifundo sethu sizophelela lapho balaleli. Uma sivala sizothoba amakhanda wethu ngomkhuleko. Baba wethu osezulwini, siyabonga ithuba osiphe lona kulesikhathi samanje. Sizoxoxisana ngesifundo esikhuluma ngoJesu Kristu nomSamariya olungileyo, lapho esithole kabanzi ngokuzambula kwakaJesu Kristu kuye nakithi namhlanje. Sisize kuko konke esikufundele namhlanje nakubalaleli, makube yiloko esisithathela kona, kusikhulise esimoyeni, kusiqinise futhi. Sibe laba abalungiselela ukubuya kwaJesu Kristu okuzayo, ukuthi makafika asithathe sonke siye ezulwini. Sicela konke lokho ngegama kaJesu Kristu ukuthi uzosiyenzela kuze kube phakade. Amen. Amen. Siphinde sihlangane futhi kusifundo sethu esilandelayo, lesson 9, esikhuluma the birth of a missionary. Amen. Amen.